Суммы нули погибают на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю лик. The next day, Cherry Blossom Festival 2021 has attracted negative feedback from the public after a commotion broke out on the 26th of November at the Polo Grounds, Shillong. While the second day of the festival saw people visiting the venue and enjoying the event, the evening on the other hand ended in chaos. As the program went on inside the grounds, the crowd of people outside, mostly the youth, Так дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шею. Эй, эй, как там, правый назад, черный каскад. Вижу